Malta tibqa' kommessa li taħdem flimkien ma' sħab Ewropew internazzjonali biex nappoġġjaw lil poplu Ukren. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt il-konferenza internazzjonali imsejħa Ukraine Recovery Conference fil-kapitali Taljana Ruma. Din il-konferenza li preżenti għalija hemm mal-5,000 delegati qed issir fuq jumejn u għandha lan li titratta rikostruzzjoni tal-Ukrajna wara li tintemm il-gwerra mar-Russja. Il-Prim Ministru Malti saħaq li għalkemm għaddew aktar minn 1200 ġurnata minn bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna u minkejja l-impenċar tal-Ukreni għal paċi u sforzi mill-Istati Uniti u oħrajn biex jintlaħaq waqfin mill-ġlied, ir-Russja qed tkompli bl-attakki bla waqfin. Hawnhekk Dr. Abela aċċenna li Malta qed tagħmel minn kollox biex tgħin bisħieħ lill-Ukrajna bi sforzi kruċjali. From the start of the war, Malta has provided humanitarian relief and we remain committed to supporting Ukraine's recovery for as long as necessary. One area where Malta continues to play a meaningful role is through our diplomatic efforts. Building on our term on the United Nations Security Council and on our OSCE's chairpersonship, Ukraine remains a top priority for Malta's presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem dwar il-ftehim riċenti bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Ukrajna biex jiġi stabbilit tribunal speċjali għall kriminalità tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna. Dr. Abela deskriva dan il-ftehim bħala pass sinifikanti lejn il-ġustizzja u sinjal qawwi favur il-multilateralizmu waqt li tenna li Malta tappoġġja bisħieħ dan it-tribunal. U kompla jgħid li bilan li jintlaqgħu dawn il-miri ma jistgħux lanqas jintesew dawk l-aktar vulnerabbli, speċjalment it-tfal. Il-Prim Ministru Robert Abela temm id-diskors tiegħu b'messaġġ ta' tama. In the face of ceaseless attacks, Ukraine has indeed showed the world the true meaning of courage, resilience and determination. Malta and the international community stand in full solidarity with Ukraine in its pursuit of peace, justice and recovery by taking a comprehensive approach addressing human needs, economic renewal and rebuilding at the regional and local level. We can secure Ukraine's European future and build a recovery that is lasting, inclusive and just. Preżenti għal din il-konferenza f'Ruma kien hemm fost l-oħrajn il-President Ukren Volodymyr Zelensky. Sa dan it-tant il-Prim Ministru kellu laqgħa bilaterali mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni u l-Prim Ministru tal-Greċja Kyriakos Mitsotakis.